Što za vas kao bivšeg sportistu znači vršnjačko nasilje? To nasilje je dosta onako širok pojam. Nekad ima pa nekoga zadirkuju drugari zbog, ne znam, težine ili zbog nekih drugih stvari. Sada mnogima je to simpatično, a možda nismo ni svesni da ostavljamo možda i trajne traume na tog nekoga kome se svi smejemo ili se podsmevamo. Pa za mene vršnjačko nasilje znači kad prije svega ne saslušate onoga kome zamjerate mnoge stvari, rugate mu se, ne prihvatate ga onako kakav jeste, a to je različito od drugih. Ako ćutiš i ako imaš problem, ne možeš ga riješiti dok ne popričaš sa nekim koji je iskustveno bolji. Ja znam možda da su za većinu današnjih klinaca autoriteti van svoje kuće, ali mislim da je onamo gdje se budiš i gdje ideš da spavaš, tvoja adresa, ne samo stanovanje, nego i življenje i da su tvoji roditelji tu. Pa za mene lično vršnjačko nasilje predstavlja bukvalno svu podjelu koja djeca vrše među sobom. Ostupao neko na ovaj način ili na neki drugi, tipa tu može biti možda neki vjerski aspekt čak. Ja se sjećam, to su bile šale u fazonu vratite se odakle ste došle ili smrdite na štampariju i što je moje sestre malo više, mislim, smetalo i meni, ali sam ja znala da odgovorim na način da ta osoba to ne radi. Pričaj o svom problemu, da ne bi postao problem. Zapitajte se kako bi se vi osjetili na njihovom mjestu da vas neko maltretira i pođite odatle. Da li mislite da je to fair postupanje prema drugovima? Da je to u redu? Budimo fair, budimo drugovi, a sutra kada odrastemo, tako ćemo postati ljudi. Budite hrabri i odlučno recite ne vršnjačkom nasilju.